Lagi sekali saya ingin repeat untuk kali terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, jikalau ia membantu anda untuk tidur lena setiap malam untuk mempersalahkan saya dalam isu ini, saya terima dengan hati terbuka. Terima kasih. Adab. Okay. Assalamualaikum Tengku. Adam Zamri from the start. Yes. Tengku, when these 7 names are referred to you, beberapa bulan lepas, tidakkah Tengku merasa janggal sebab diaspora Malaysia kebanyakan dia tidak berada di Platy, kebanyakan mungkin berada di Europe, Oceania, but To be honest with you, because of the national team interest, I don't care where they come from, whether they come from Africa, whether they come from Antarctica, saya tak kisah. Saya just the focus on to get players yang ada berdarah Malaysia, mewakili pasukan kebangsaan, yang boleh membantu pasukan kebangsaan. So, I don't feel muskil atau nak tanya detail and this and that. That was not my interest. Pasal benda tu dipatut berikan kepada pihak kerajaan. Pihak kerajaan kena buat kerja dia. And after that, kalau kerajaan cakap no, yang ni tak layak dan tak layak, kita terpaksa terima. Itu pasal yang saya cakap, dalam 27 ke 28 pemain ataupun yang dibawa forward oleh macam-macam orang, hanya disetujui saja yang layak. Dan FIFA pun luluskan during the first game and the second game. Some of them daripada 7 ni merupakan pemain-pemain GDP ketika ini sedang Kong dan tu saya. So in the meantime, apa nasib mereka di bawah JDT, dan kalau lepas 30 nanti the result is not they cannot be in any football facilities. They cannot terlibat dalam any football activity. Kalau dia nak buat latihan, itu dia boleh buat latihan kat rumah dia, dekat gym apa benda sebagai peribadi. But that will affect us, but I don't care. Like I said, mereka dah membuat satu pengorbanan. Mereka dengan niat murni mereka memain untuk pasukan kebangsaan dengan ikhlas. Therefore, bagi saya sebagai penyokong bola sepak dalam tanah air ini patut memberi mereka full support. I'll stand by them no matter what. Last question for me. Tungku, sebelum ni Tungku ada one yang ke depan dalam projek untuk mendapatkan pemain ni. Tungku Muda Pahang tak disebut pun. So suddenly semalam press release dikeluarkan. Well, I think dia terpanggil pasal dia pun ada involvement. In fact, saya dengan Tengku Muda pun memang bukan saja membantu pasukan kebangsaan, tapi dah banyak kali dengan Matt Davis, Sumare dan seterusnya. So, not only him, I think ramai yang terlibat dalam this project pasukan kebangsaan. So, I think he come forward, maybe dia because he feel quite responsible atas apa yang sedang berlaku. Tetapi saya pun, macam mana yang saya katakan tadi, kita di sini bukan untuk menuding jari ataupun salahkan mana-mana pihak. Semua kena ambil tanggungjawab tersebut, termasuklah saya. Terima kasih, Adam. Okay, Harish, for you. Thank you for reminding me of our chat in 2012. And I would like to go back to that conversation too. Tistel is no longer there. Yes. I asked, people tend to dislike politicians or royalty in sports. And you give me your reply, Tuanku. Dan baru tadi, sebentar tadi, Tuanku pun kata hal sama dengan apa yang Tuanku beritahu saya 13 tahun yang lalu. Persoalan saya ialah memandangkan berdasarkan pada apa yang Tuanku telah menyatakan tadi, dan nampak gayanya FAM tidak mampu melakukan tanpa bantuan Tuanku. Saya balik pada soalan lain, Tuanku asyik menyatakan we, iaitu kami, di dalam segala perbualan Tuanku. Baliklah ke FAM. Balik ke FAM. No, why? There is a legit reason for me asking this, Tuanku, kerana
at least there is accountability and at least we know the structure. Because right now, Tuanku, if I may, Yes. the structure seems a bit, I don't know what's the correct word to call it. Tak pasti kerana tiba-tiba CEO nyatakan ada 3 entiti. Lepas tu beliau menyatakan bahawa clarify hanya ada groups dan hanya ada satu iaitu FAM. Lepas tu ada pula peranan Tuanku. Tetapi hari ini kita memberi sidang media dan Tuanku pula yang berada di sana dan bukan dia seorang pun. Saya berada di sini kerana because majority of, kalau kita tengok suara-suara yang ada, especially pecinta bola sepak tanah air, want me to be accountable. That's why I'm sitting here. So saya pun tak adalah tolak, okay, you have to do this, you have to do that. I mean, if that I'm here because of saya rasa terpanggil, that I have to share whatever information I have ataupun apa dengan current status yang sedang berlaku. That is why I'm here. That's it. Because kalau penyokong-penyokong nak dengar daripada saya, which ramai yang request nak dengar daripada saya sendiri, well, here I am. That is why I'm here. I'm not here because of saya ada capacity ataupun saya ada jawatan. Saya ada di sini kerana saya terpanggil, kerana ramai yang nak dengar daripada mulut saya. Dan juga macam mana yang saya katakan tadi, kalau ramai, untuk mempuaskan hati orang lain nak dengar daripada saya, that is why I'm here. You see, I don't have anybody here. It's just me. Tuanku, tadi Tuanku menyatakan bahawa, dan seperti diketahui umum, kebanyakan state tidak mempunyai akademi. Development di peringkat akademik sangat-sangat buruk. Even baru-baru ni awak boleh tanya Penang sendiri. Ni ada bukti di situ. For example, Penang FC does not want to give money for pembangunan Penang FA. Who helped him? No. But I've been helping football team since 2013. So, thank you for saying that, Tuanku. Yeah. Because my question is with regards to that. Aren't you spoiling them? I am You've trying to... helped Kuala Lumpur. You've helped Pahang, I believe. You are helping Penang now. Selangor, 2 years in a row when Selangor. Datuk Subhan was there. Yeah, you're spoiling them, Tuanku. Yeah, but what to do? Because if I do not keep the engine going, there goes football. I have no choice. That is out of my generosity lah. But like you said, spoiling them, you're right. And I hope one day akan ada syarikat-syarikat besar ataupun businessman who wants to melabur dalam bola sepak. I hope one day they will come. Itu yang saya punya harapan. Because that is the only way to sustain football in this country. And I hope that one day will come. It's tough, but I hope one day they will come. Thank you. Thank you. Thank you, Harish. Syazwan. So, Tuanku, saya ada soalan Tuanku. Sekarang ni Tuanku boleh dikatakan antara individu yang boleh katakan mungkin persalahkanlah oleh pihak tertentu. No problem. Berkaitan dengan masalah yang berlaku. Saya dah dipersalahkan dalam bola sepak 13 tahun dah. This is nothing new for me. Okay, Tuanku, lihat situasi berkenaan, adakah dia melemahkan Tuanku ataupun Tidak. akan menjadikan Tuanku lebih strong dan akan melawan? Saya rasa memang tidak. Dah 13 tahun macam-macam saya melalui dalam bola sepak. Tak pernah ada satu kali pun ia menjatuhkan semangat saya. It's just genuine love for the game. For the sport itself. To tengok the sports berkembang. That is my passion towards football. Tak kisah domestically ataupun internationally. Ya? Jadi untuk dipersalahkan, like, macam mana yang saya katakan tadi, kalau ia membantu anda untuk bertidur lena setiap malam untuk salahkan saya terima dengan hati terbuka. Ada satu soalan yang agak sensitif sering dikatakan adalah bila anak raja memimpin ataupun involve bola sepak ni akan menjadi keadaan itu sukar untuk meluahkan atau mengkritik. So Tuanku boleh beri pendapat sikit, Tuanku? Bukankah saya dah dikritik begitu lama? Semua portal sukan, semua jurnalis dah kritik saya daripada saya presiden, sebelum saya presiden sampai saya jadi presiden dan sampai sekarang. Tak pernah pun saya tengok ada orang masuk jail. Saya selalu kena kritik daripada dulu. Kalau dalam social media boleh katakan berjuta kritik saya. Tak ada masalah.
Siapa-siapa saja boleh kritik. Tapi macam mana yang saya katakan tadi, saya punya interest bukan untuk layan orang yang kritik. Saya punya interest adalah tengok siapa yang memberi sumbangan kepada bola sepak tanah air. Itu saya punya interest. Dan like saya cakap, saya nak cari solution. Sentiasa solution. Macam mana nak memperbaiki. Now, kalau orang yang mengkritik, bukan nak kata apa pencapaian lah, tetapi apa sumbangan mereka kepada bola sepak tanah air. Itu je saya nak tahu. Kerana selalu saya disoal. Tetapi kadang-kadang saya pun suka tanya soalan tu juga. Cakap memang senang. But what have they done for Malaysian football? Itu bagi pandangan saya lah. Aku berbalik pada 7 mempunyai keracukan yang jadi isu sekarang ni. So sekarang ni menjadi persoalan kenapa dia punya susu galon tidak dipublish ataupun tidak didedahkan pada umum seperti yang pemain heritage sebelum ni. Pemain heritage sebelum mana? Seperti Jongkos, Wow. Davis, kita tahu dia punya susu galon tapi Kalau kita tengok, kita tak tahu. kalau kita tengok Akta 299 Section 10A. Okey, peruntukan khas mengenai pendaftaran kelahiran. Walaupun peruntukan bahagian ini, pendaftar besar boleh jika dia berpuas hati dengan bukti yang dikemukakan kepadanya bahawa suatu kelahiran telah berlaku, menyebabkan kelahiran itu didaftarkan dengan memasukkan ke dalam suatu daftar butiran mengenai kelahiran itu. That is kuasa budi bicara from JPN. Kalau dia rasa bukti itu adalah cukup, dia boleh memberi kerakyatan. Macam mana juga dia boleh memberi kerakyatan kepada awak dan saya dan siapa-siapa yang ada dalam bilik ni. But if you want to question your own system, your own integrity dalam kerajaan ataupun your own sovereignty, be my guest. Please do it. Aku last question. So lepas ni adakah tuan-puan akan menghentikan pencarian pemain heritage di luar negara supaya berlaku apa yang berlaku sekarang ini? Mana-mana football club owner ataupun yang berada dalam bola sepak Malaysia, setiap pasukan yang bertanding, tak kisah daripada FA ke owner ke CEO, jikalau mereka ada information, kalau mereka ada agent dan information mana-mana pemain kacukan Malaysia yang boleh mewakili negara, the right thing to do is to go to FAM. FAM kena beri apa-apa detail yang FAM ada kepada kerajaan JPN. Selepas tu JPN dan FAM will decide. Tak kisah saya, siapa-siapa saja. Tetapi untuk membantu pasukan kebangsaan dalam setiap aspek, yes. Saya tak akan berhenti. Masih tuan. Macam Twitter apa orang suruh cakap, is it? Oh, okay. Okay, alright. Sebab saya masih lagi belum berkuas hati dengan apa yang saya dapat pada hari ini. Saya sekali lagi nak bertanyakan soalan yang hampir sama. Yes. Kenaan dengan surat beranak asal yang didapati oleh FIFA tidak sama dengan apa yang kita hantar. This is where saya cakap tadi, it is a conflict, a dispute, orang kata. Because kita ada all the document. So that persoalan, kita tak boleh musai macam mana, kenapa FIFA, why do you have this, why do you have that? Pasal kita ada all the documents here. So bagi saya, our document is legit because it datang daripada kerajaan sendiri. And that is kita punya stand. So what FIFA has and what kita ada, and we have to fight it because macam mana yang saya katakan, mereka adalah rakyat Malaysia dan mereka berhak dan layak untuk mewakili negara mereka dengan sijil-sijil yang dah diluluskan oleh FIFA. Oleh pihak kerajaan. Cool. Ini bukan pertama kali kita dan pasukan kebangsaan tidak ada sebarang isu. Tetapi apabila melibatkan 7 pemain ini, kenapa berlakunya isu-isu sebegini? Seolah-olah seperti pihak yang menguruskan reputasi ini tidak memiliki sebarang pengalaman. Itu saya tak tahu. Itu awak kena tanya administratif yang ada dalam FAM dan mekanisme how does it work. Itu saya tak tahu. I am not in FAM. Saya bukan dalam admin ataupun the one yang buat all this document.
So, like I said, setahu saya ada wrong ataupun technicality dalam submitting the papers, but apa yang saya difahamkan juga, there is no falsification lah. So itu yang the current status sekarang ini. Segala urusan adalah daripada FAM, bukan daripada pihak NT. Of course, because FAM yang membuat all the paperwork. NT is just menjaga the training program, perlawanan-perlawanan, friendly matches, ataupun di mana nak buat friendly matches dan seterusnya, and that's about it. Tunggu, seperti mana kita tahu, kita perlu memenuhi syarat FIFA terlebih dahulu sebelum hal itu dipanjangkan kepada JPN. Adakah kita maklum tentang keturunan ketujuh pemain ini, sama ada legit ataupun tidak? Of course, FAM forward to kerajaan, kerajaan memberi kelulusan, baru kita boleh forwardkan benda tu kepada FIFA. Itu selalu proses dia, dan FIFA pun approve ketika itu. So how benda ni jadi satu masalah, kita tak tahu. Saya pun macam mana yang saya katakan, saya tak nak salahkan mana-mana pihak atau mana-mana sesiapa pun, but saya, dalam saya punya experience ataupun knowledge, saya cakap yang mana saya katakan benda ni agak aneh untuk badan induk sebesar itu layan orang yang bukan daripada FA membuat satu laporan ataupun komplain dan seterusnya. Kerana isu ini besar dan impak yang begitu kuat, bukan sahaja melibatkan sukan bola sepak, tapi kepada negara, integriti kita sendiri. Yes. Mungkin kalau kita keluar negara, orang akan bertanya, where are you from? We are from Malaysia. Oh, that's issue. Diorang akan ingat macam mana Timur Leste. Well, Malaysia memang famous for this pun, dengan 1MDB, dengan apa-apa semua, you know all this. Memang orang tahu hal-hal kita pun. Tak payah nak cakap pasal football issue ni kecil kalau nak bandingkan dengan kita punya political scenario dalam negara. Lebih besar, betul ke tidak? Yeah, so but like I said, regarding this football, tak ada orang cuba mengelak, semua mengambil tanggungjawab, dan saya believe that FAM should fight all the way because pemain-pemain ni ada dokumen yang sah. So berbalik kepada apa yang aku cakap sebelum ni, mungkin tidak akan berlaku sebarang perubahan ataupun pengurangan dari segi itu saya punya jangkaan. Ya, jangkaan kita lah. So adakah di sini bermaksud kita perlu bersedia dengan keputusan yang beratlah daripada FIFA? Yes. Kita perlu bersedia dengan sebarang kemungkinan? Yes, tetapi itu tak semestinya kita harus tutup buku dan tunduk. Kita patut fight all the way, kerana kita fight dengan dokumen-dokumen yang sahih diberikan oleh kerajaan, satu. Yang kedua pun, benda ni baru permulaan, dan kita pun ada cita-cita untuk tengok pasukan kebangsaan to do well in terms of performance dan juga pencapaian. Well, Alhamdulillah, today your ranking is 118 from 134 dengan semua isu-isu ni. So that is a positive thing yang saya harap that we can be proud of. But bagi pandangan saya sebagai orang yang betul-betul sayangkan bola sepak tanah air, passionate about bola sepak tanah air, we're not going to stop. We're going to keep on going. We should keep on going. Secara konklusinya, kita terpaksa prepare for worse lah. We prepare for the worst, but that does not mean that we stop. We have to keep on going until kita dapat mencapai matlamat kita, performance of pasukan kebangsaan dan bola sepak tanah air dengan secara keseluruhan. Thank you. Thank you. Terima kasih, Fina. Okay, Adam. Apa questions? Tuku memberikan bayangan selepas 13 hari bulan nanti keputusan daripada PILOM mungkin tidak memihak kita, dan FAM pun ada memberikan jika tidak memihak akan membawakan kes ini kepada Court of Arbitration, Car Sports. Sekiranya berlaku, adakah Tuku akan menolong fund the legal proses di sana dan itu membayar denda pemain sepadan daripada pemain-pemain JET? Saya pun tak tahu. Belum ada orang hantar saya bil lagi. But jikalau, saya pun kasi kerajaan pun banyak duit. Tapi jikalau
FAM ingin saya membantu, I don't mind. Why not? Boleh. Saya boleh bantu. Saya sedia membantu dengan apa cara pun. My second question, does these few players ada hubung dengan Tunku beritahu apa mereka rasa? Saya in touch with all of them. Macam mana yang saya katakan, perhubungan saya dengan pemain bola sepak for the last 12 tahun amat rapat. Dengan pasukan, dengan pemain-pemain yang main pasukan lain pun saya rapat. International, domestic, saya rapat. Dan oleh kerana pemain-pemain ini main untuk pasukan negara, saya pun kenal mereka. Some adalah yang main dengan saya. And saya berhubung dengan mereka. Of course mereka sedih, kecewa dengan apa yang sedang berlaku. Tetapi itu tidak mematikan semangat mereka untuk mewakili negara mereka. Itu yang mereka sampaikan kepada saya. Memang dia sedih dengan keputusan yang berlaku. Dan apa ni orang kata, kecewa dengan apa yang sedang berlaku. Tetapi itu tidak memutuskan semangat mereka untuk main untuk pasukan kebangsaan. Especially Facundo Garces, dia beraksi di La Liga di Spanyol. Ya. Dan namanya telah tidak bersama dalam pasukan. So, Yes. have maybe any words from him? Yes, macam mana yang saya kata, from the sport side, dia kecewa oleh kerana that will affect his fitness, performance dan seterusnya. And dia pun masih muda. Tetapi like they said, dia tak salah. Dan dia harap benda ni boleh diselesaikan. And dia pun tidak berputus asa untuk lagi sekali mewakili pasukan kebangsaan kerana itu negara dia. So, itu saya menghormatilah sikap profesionalisme mereka. Harish. Sorry Tuanku, I don't know whether Tuanku will be the right person to jawab soalan ni. Tetapi seperti Tuanku nyatakan awal tadi, 15 juta telah diberikan oleh kerajaan di dalam bajet 2025 dan tambahan pula 15 juta daripada duit swasta. Ini bukan duit rakyat dan I don't know your proper role per se, tetapi adakah national team mereka menjawab pada Tuanku dan TVS, adakah audit 15 juta tambah lagi 15 juta akan dibuat di sama ada di parlimen ataupun akan di I think that is between the government and the Football Association of Malaysia. So siapa yang memegang duit tersebut? Kerana sepatutnya FAM, betul? Yes. Then so FAM is basically the bosses of Propfran of the Yes. team, correct? Yes. Terima kasih Tuanku. Kevina. Berkenaan dengan 7 pemain yang terlibat dengan isu ni, bagaimana nasib mereka? Sebab mereka Itu bergantung daripada kelab-kelab mereka. Itu bergantung kepada FIFA. Macam mana nasib mereka. Sebagai pemain profesional, saya rasa pun mereka akan ada inisiatif sendiri to maintain their fitness level. But macam mana yang saya katakan tadi, kita terpaksa, aku dan terpaksa terima dan tengok apa keputusan FIFA. In term of Selepas ini. kelangsungan kehidupan mereka, adakah kita Tunku mengambil tanggungjawab untuk bayar gaji mereka bulanan ataupun macam mana? Buat masa ni, no, tak ada perbincangan berkenaan itu. Kita just tunggu keputusan apa yang ada oleh FIFA. Dan after that, I think FAM pun akan mengambil kes ini mungkin ke KAS dan tengok macam mana kita boleh membantu mereka daripada situ. Tunku, saya dah tertanya siapakah ejen yang terlibat dalam pemilihan 7? There is at least 60 to 70 agents, different agents. So you have one yang saya tak tahu siapa ejen yang terkemuda pakai. I know one maybe, but or two. But saya rasa ramai lagi ejen yang ada yang memberikan pemain-pemain ni kepada terkemuda. Dan terkemuda pun recommend to FAM, inform saya, dan saya, that is how I know this player is going to play for national team ataupun ada lagi pemain-pemain ke tak. And that is it, because I think scouting network is huge, besar scouting network. Tetapi macam mana yang saya katakan, ramai orang recommend macam-macam. Dalam 28 pemain, 7 ni aja yang JPN luluskan, kerana yang lain tak ada kaitan atau something like that. Thank you. Ada? Tak ada. Okay.
Oh, ada lagi lah. Ada lagi belakang ni. Okay, sir. Good afternoon, Tuanku. My name is Terence Fernandez. I'm the editor of Scoop. Scoop is... Okay. I've been in the last Okay. weeks, Okay. a couple of days. Actually, if you don't mind me being frank, the reason we're here today is because there have been a lot of botched attempts by FAM, by PR Charters, to distance yourself from this issue. I don't know that because as far as I'm concerned, I'm the only one who's sitting on this table right now. So, For fleeting moment of thinking, it's actually a press conference by the president of FAM. So I have to keep reminding myself that it's not. Actually, the last couple of weeks, we, the media here, we are unable to get a straight answer from the government. We are unable to get a straight answer from FAM. what was the question to the government? Basically, the process of nationalization, and basically, how did we come by the I thought if I'm not mistaken, I thought the Home Minister have given that statement in Parliament. Sorry for interrupting. Yeah, in Parliament, he said that he uses discretion to naturalize. Okay. And going back to some of the earlier questions by my colleagues, if there can be some level of, sorry for one of a better term, transparency. Basically, we as journalists, we want to defend FCAP. We want to defend Malaysian football. We are under attack. You sure? But we want to know what we're defending. Since when you journalists ever defend FAM? As far as I'm alive, no one ever defend FAM. So the question is, my apologies to my friend Dr. Sunda and Tajay Vidit. Why me? Guys, I apologize to you if that is the case. But basically, if back to the earlier questions, if we can at least know, siapa moyang ke, ini ke, That you have to ask JPN. Kalau JPN berpuas hati dengan dokumen-dokumen yang dibagikan oleh FAM to them, that is the discretion of JPN. Then if you want to know the nenek and moyang and everything that you have to do, you have to go to JPN, you have to go to kerajaan. I think here what I see is mungkin because you do not get the answer you seek for. That is why awak tak berpuas hati, because it's not what you want to hear. That is beyond me. That is beyond my control, what you want to feel, what you want to believe. Tetapi ini adalah situasi dia yang kita sharekan dengan anda semua. But in the end of the day, it's up to you what you want to believe, who you want to support, who you don't want to support. Tapi macam mana saya katakan lah, jangan kerana, some tak berapa senang dengan saya, tapi awak nak anti pasukan kebangsaan. It's pasukan negara. You should be with pasukan negara. You should be with FAM. If you want to anti, just anti TMJ. And that's it. Very clear cut. Tapi macam mana yang saya katakan tadi, dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni, kalau ia membantu semua pihak tidur lena setiap malam untuk hold me accountable dan mensalahkan saya dengan keseluruhan apa yang sedang berlaku, saya terima dengan hati terbuka. I take it. But if FAM can share with us what exactly the process was and who these people are, will that be better for in terms of having a good team to defend the I think it's clear cut. FAM, whatever document that was given by agent or seterusnya, show it to the government. I don't think FAM want to know siapa mak saudara dia kerja mana and all that things. Give it to the government, and after that it's up to the government to buat penilaian dan decide. That is their prerogative. So it's very clear cut. Their interest is just football. My interest is just football. Everybody's interest yang nak membantu pasukan kebangsaan is just football. When it comes to penilaian terperinci, that is kerajaan punya budi bicara, not us. Thank you.
Ada. Ada Tuan-tuan perempuan, terima kasih kepada semua. Saya berharap selepas ni, we will fight this issue to the end and move forward. I wish all the best to pasukan kebangsaan, FAM dan juga pemain-pemain yang tidak bersalah. Saya harap satu hari nanti mereka dapat mewakili negara mereka. Lagi sekali saya ingin repeat untuk kali terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, jikalau ia membantu anda untuk tidur lena setiap malam untuk mempersalahkan saya dalam isu ini, saya terima dengan hati terbuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.